assembly to deliver his tribute in speech. First and foremost, I thank God with all my grateful heart, and though in deep sorrow, yet we celebrate the life of an extraordinary leader and a beloved father figure, Mahe Dr. Didi Lapang. Honorable Chief Minister of Meghalaya, Deputy Chief Ministers, Honorable MP Lok Sabha, Leader of Opposition, Cabinet Ministers, MLAs, ex-MLAs, MDCs, ex-MDCs, our Chief Secretary, and all government officers, respected leaders, the Jayao Presbyterian Church, friends, my beloved people of Riboy and Meghalaya, greetings to you all. Kajing kublay bagarpang, ye kayeng kesam, ye nya ba i kurim jongi Mahe Lapang, ametis lang vanda dari ikon jongi ba balok, bat kisawot ikon miya, bat kipersa kurim. Ngayeng hagini kapor, ban ay jingkren kindia, ye kajing im kabakordo, kajong Mahe Didi Lapang. But kajing syakri kajong ye katem Riboy, but ye kajalahi para oy. Hinray, ngam dakta tham ye kimat ki jura, hagabaya day bat kajala. Lamar ki don ki nom yalam jo askir, ban keren syapar jongi. Mahe Lapang idi na kasnong nong jeri, kasnong hanong kendong, kasnong gabarit, hatam Riboy. Ukon pransmi, ubawan na kiyeng badok, kanban ublay ulasayo, kum ukon dapsinrang. Kumba ublay ulasayo Moses na kaum, yaw Joseph na katliw, yaw David kum unong aplang rak, ublay ulasayo Mahe Lapang, banlong unong yalang ubakra. Katem Riboy, hagapor bay Mahe kat sedang ban nikmat ban syakri, kadang longkum kasyaraba, kejinduk, kejimbi, bat kijimpang babunjat, kisno renjan. Day haune orang bakin, hagejingit relang bat kiway kiwe orang bak, baki sedang ban rat dengkon, kejinduk, kejingyat bi, kejimpang, bat kantong, ban kentiyo, ya kapule kaputhi, hagatem Riboy. Hagabay Mahe ilaseng, buntli ki school Riboy. Mahe lalong nongseng, ya ka Riboy College, hanong po. Lalong nongseng, ya ka Riboy Dorbar. Lalong nongseng, ya ka Riboy District Sports Association. Lalong nongseng, ya ka Riboy Youth Federation. Ilalong nongseng, ya ka Northern College Haungdan. Bat kiway ki babon, ulalong unong seng. Kiba kapor kam siya, banjero kami. Gaway ka kamba kami Mahe Didi Lapang ilale kalaw. Ban penyo ya ka district Bapura. Haka sauntarik ujilyo, kasinam kat kendai spa, kendai buar. Kene gadai shisha kasinam jo gajing kaman. Ika tem Riboy, barok oy. Di hangne ketian ka ang. Ya pila banben, hinray kumno pinra. Mab yang akin dan kendiat ki bangan bu haka ketian boy. Day ki kam jompi Mahe, bahap kam kenyi hapi barok. Kesur jompi Mahe bakhan, habakren cuang lengo. Longkum ka batut, man kekentut lapi si penroy, adai hok cica bakhat iapi ukba katem Riboy.
Hagajing syukri jonga bat imahe kat arsenam tam kumu personal assistant jongi. Galalap shibun ki jinglong qualities baidan. Kum datang kendiat hakade kepor ngan wa ban shimi kepor ngan penpau kumni. Kabanding ko kajing sngoret kabaidan. Kabaar kajing yasha kabaidan. Lada krenben ye ikat mukano. Itrei lakakam. Isyayong baladad umdan baben yo nasarang kabalai kejing biangpor ke punctuality kesakhiru adu kini ke service ipoi hamne ke service on time kejing bang ban pulekor idan laka library yen jongi kabahe kejing long discipline kejongi kejing jong tip top akaryam gaben nyaw bajem step ila depsum ila ponsur kabangi jo 3 pieces ubaklan banduwai habe letpet igi bapa injukunat banduwai idei breu badon kejing sngu ya ki bale bah hakawai gamet hakaporsi baje ikun yana Yang Charles ngadon kam kerki iwe ikong kumtang la pasyang ban pun ni kikun jami hadin kikun gilayo ban keren bat ai keren yi kai kong kapor si beje ngala tia ifun yana Yang Charles kublai shibu kata kadai kamansim kabatak takijing semua umahe ulong babang ban pule ke Bible ketin ke jawab ulong-ulong itu kana bastat kato kene kijingkran bagi breu bikin maulod deputy CM idan kan mau yang ngi syangka itu kene di on kawai kijing itu kana imahe kebaikran kadai syakha urang number balada ki breu ki batlaban ko kin sababi kabaar kesermon kabakrau ki bela keren kabaki bobon kimla ban kalat ikran syakal kesuki kebatili lane the empty chair but kiwai kiserman kibakrau kabai ila kran ila ban penyam breu habai kran hak program ha usnam arajat khatwai ha Bangalore ha faith institution chispa san khotam ki khna khasi ki bapule yang ha kejingkran kejoki ilong nongruai ubat nangta udan gejing perkhat am takalawai ulong ubreu perkhat ban grum lane ban penmi nong yalam ngayen hang ne kum wai na kita ringkat ki wai ki ramba ki basaki ki bai mahe ila grum yaki hang ne ngi don lang iba meral bonsin UMLA Kanongpok constituency ngimlah ban jerlot wat semui umahe lapang de breu lada ban perang yo dekat kimi jo kekimi mahe lapang yetu khana yanga balada impoying hakapor ke blabu imyo jaban bang naga tagadam de breu ubo biang por ubreu ubasanya haublay ublay ulale ki kamba yi mahe lapang Laka kamba ka jong blay lasay ay mahe laka yin batu banlong UMLA hadu prasin bandan hada cabinet minister bonsin banlong kum deputy chief minister banlong kum leader of opposition bat sansin kum menteri ramba kejala megalia imahe lalong omtang state leader henrai wat haka national level itip bat itu ibu naga benta ga temri bohing ila du sisa ya ulong yalamu bakra ukini bat ukba ndon gintin shu ban ban pau gi kam bakra jo baro yetep leitang ga jingken mau iye ken mau burang batang ga jing perto ya unne brukra kublai shibon mahe di lapang kum ginong song snong ga temri bohing bat ga jela baro ko nginom keletsu ipi mahe
Beliau lah pi kerta ke berjerong haduk kendai pun riu telik Islam. Oh idang kuat ke penyetan lang kat ni. Hakan ni ke pertai. Hendrayu belai bula baik berhenti. Ya kerta kucing yang jopi. Ya yang hane ban ai ku belai kadu ipi mah. Ringkan bagi nung senang juga temri boy bat kecelah ke dia. Baru leisok mah. Kirmen ibaci champion ibapi. Yo ijur ihapi lani cakmat. Tanggasur baladat keren padi hadi te. Sawaga ichkuri. Pide wansur pi mahe hadi. Ba ise mahe. Hakwani ya kawai kesni hang tahu ba epi. Mano mahe ang mabakalai. Ang basailai hapi. Ang badam bakisaw basneng piya mano ang bakaran percaya hapi mahe. Yo mano ang balay arsapi hapi. Panmat api mahe. Mentate sutu ngyen bale api. Ngba mentai ba isudai bat kalawai joi. Kado syua pangan syua. Iduai ya kayeng kesel. Kerpang ya pinya. Apa den kejinglong temen jong pinya. Ubelai un ayah pi gamet bakwat bakwat. Un ayah pi kejik dengan bat kejik bersyat buat. Ubelai si pun bapila ayah kejik bersyani mah. Baila ayah kejik syakri ini. Ngidua ayah pi bahab baluk. Ngidua ayah pi di bah bandar dari. You prefer. Ikon ba balok berayu. Ipersakurin bat bara kowe kayeng kesal. Wat lay mahe imdan syu bat ni nginam kalat ya kayeng kesal japi. Bat ai ba kejing ya kayeng japi. Kanang ten bat japi. Last but not the least, we take comfort in the promise of the scripture. For we know that Mahe now hears the word of our Lord. Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I'll make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Rest in eternal peace, beloved Mahe. Your light and your lesson will forever guide you and Mikael. Kublai Shibun, Mitela. Thank you and Jay. God bless.